Hadian kejing wan jurib dalaki jong ki kemat ya kejing long jing man jong kejing shana ya kesurak shilong dau ki road menta katayopan usembut Menteri Rangba kejala ubak Preston Tensong ubak kami ya katanat PWD R&B ulalom ya kejing halang hakasngi palai jong katayo balabatha iki company bakin penkre ya ke working plan ban penyat stetno iki kam habakalawan artat ka ayom telang. Hakani kejingelang lawan banishim bentar ke officer ke NHIDCL katanat PWD ki he officer sarkar jela ki he pulet bagi he jengki company ki besnai ke surok nasional shadauki kepada ke project ke balai tengka da ke jika. Habai keren bagi nong patai kubor ubak Preston Tensong uloong bula lumi kejingelang bar ula betha ki company ban pa ke working plan negar kom pen krek ban pentre ka kam kenang bakin lak ban penstat ka kam bat bakan thot kalit kawan. Ulang bagi company ken saai ka kai pot lagi kwa ban tray men miet ni men sngi bar ke ba bahatam bar ke basngan ni kinong tray bar ki pat ba. Ulang bagi NHIDCL kal ai ke jingkular ba Mariawan ka ayom ka balarang. Komta ken tray kampurano bar ban pendap ke project ka por ke balabo ke bakentup ka package iway sau bat san. Usembut Menteri Rangba ula pentikna bagi company kila kular bagi ka package iway ar sau bat san ken pendap no au no opera arhajar apun rio. Barkil ada kejing tho baya ka package benengkong bantai ke surok folen an pendap apa ono opera menta kesnam. Halor kejing keno bagi kejing snai kene ke surok kelas slam syabah palat. Ubak Preston Tensong ula pensyai bagi patba kila shimbed naduk kopor bapentrai ki company ke bamensyai ka package UAR sawat san. Barkerukom trekam jengki kamlong ke bahun bat kimlong ki bakot bor. Bat ke NHIDCL kelepun kutno kene kejing te akular ya ka kontrak bagi company dari mentala IT no sebagai company ke bertemai bat kerukom terekam jengki kapau bagai ibiang. HKBD bat kena ka surok na Shillong Shapo dauki hap kabangi ong ka jaika project hakabalayawan naki department bat kumjuru nakaliang jongka NHIDCL nakaliang jongka district administration SDO civil BDO rengkat ru bat ki company ki ba pentrai ki ke project te ko mo ong pi menta ka plan jongi kalong hakato kalas ka de ka review meeting ya ka progress of work te nai menta pada kalong ka plan kumno banne namar ba ka working season kala jan sedang artat la kumno ngi simba la se menta jan bakut unu benai gila yo ki company pentrai ba full time hak ba de bat ka ne ka strok te ke jing ya keren menne kalong ba kumno ban prepare kata kin pa yang i ka kenja working plan ka kenja working program jongki krang ba hakaju kapor kin state ka kam bat hakaju kapor paru ba kanum thut kalikawan teng lai kren teng la bu option ka syong menta stang bakin I report na kaliang jongka company ka battery la kikwa battery menmit ne kalong mensngi ne ka ka babahatam ka balong save ya kipai baru ka balong save na kumtagi nong tray surok ro dia kata ni pha biang haki bakin survey la ni bikin pay kumno ban le kanang ba kumo phi ba ngin la ban pendep yang ne surok ka por ka biang dia kata ka de ke ya jing kren jongi na ka benta ka ni ka project ka badan kam hadu kata dia kumo phi Maria sedang kani ka telang Maria sedang kani ka working season Maria sange kani ka slap ka bemut nakaliang jongka NHSL kala ai ka kular bakin tray full swing hakini ki puar barang hak puar barkiang bat kiru ki kwa ban pendep kat kum malabu ya target yakini ki yakini ke project kat kum kita ki packages ki labu nado ke package 1 package 2 package 4 package 5 ban pendep hak puar ka babiang kata kedai ke benta ka banengkong ka bangia syong meeting menerkat bat ki officers na kaliang apludi bat kum juru na kaliang ke NHIDCL bat na kaliang jongka company ke bapentri kene surok Ting kerja bukan kerja kena kubur balang bakadusnya jadi sebab kalau aslam sebab kalau dan kadang-kadang pi iban ong ni ke jing slam sebapalat te ya kane kan ka ngatrai let's say ki pajba ki bapli ki simbait nadu kato ba pentre gitu ki company ki ba menswa namar kadon ke jisha hakato por one trade ki wi pat ki company pi ong ka package 1
ke package 2, package 4, package 5. Te itu bagi jing tray hak itu por ngim hun mangiru te hakabakadu ka NHSL ka terminate no. Ya kaneka kontrak agreement bat kini ki company ki berper ten rei hadin ba kilayo pada kini ki company ki batmai nadu ka package 1 package 2 package 4 bat ka package 5 ngi ka progress of work ba ka yang baik dengan try let's say la dekren je kijisha ki pajba ki ong ba ka slam de nakadaw katu ka company ka ba menswa ka ba train ngkong ya kini ki packages ki ba claim tray ba bat ru ki ba imat kim da don ka capacity ro bat tray ya kini ki jaj project ki ba bat ki ba kham jenjar kham tam ha po ka jela megla jungi ten re ya ka ba mentai ko mo pi hadin ba ka NSL kala ai da ka ya kala a ka alot pada security company nga I ko mo pi ka ba ibiang ka progress of work Apa ka nya ka jing thumu kan de ki berpendak la system ho no par hoi kane hadu mentah ka target date kan ya ka package 1 ko mo piu December ki de ban pendep te ka package 2 ka package 3 bat ka package bat ka package 2 package 1 package 2 package 4 bat package 5 ka target kolong ba kin pendep hau December jong ka snem arhajar arpun rio den re ya ka package 1 kumang ong ya pi ka 4 lane ya ka ni kilabu in writing bakin pendep ha u December jong ka uneus nemo pemerintah